Imamo puno gosti ovde u studiju i zanimljivo je zato što su prvo došli iz Amerike, nismo navikli da nam dolazi baš mnogo gostiju iz Amerike u studiju, naročito jer uvek je to naporan put i ovde imaju zgusnute obaveze. Drugo, interesantno je zato što imamo jednog čoveka koji zna da kaže dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Svaka čast. Kad vam kažem ko su gosti, dopašće vam se. Idemo redom. Prvo ćemo dami da predstavimo. Profesorka Gwen Alexander Dean je iz škole, odnosno sa škole za bibliotekarstvo i informatički menadžment Emporia State Univerziteta. Welcome. Yes, thank you. Studentkinja Kristi Kemper-Hodge, koja je zapravo već diplomirala na odseku tom pomenutom za bibliotekarstvo i informatički menadžment na Emporia State Univerzitetu. Good morning, Kristi. Welcome. Profesor Roger Brisson je na čelu metodičkog servisa ili metodata servisa Mugar Memorial biblioteke na Bostonskom univerzitetu. Welcome, profesor. I profesor Andrew Smith, koji je isto iz škole sa odseka za bibliotekarstvo i informatički menadžment Emporia State univerziteta, sa kojeg je i profesorka Dean. Dobro jutro smo već čuli. Ok, thank you. Ja ću da pričam sa gostima na engleskom i prevodit ću vam delove. Važno je da znate da su oni svi ovde u okviru velikog projekta, odnosno međunarodne konferencije Digitalizacija kulturne i naučne baštine. Sve se dešava na Filološkom fakultetu. Veliki napor ljudi sa Filološkog fakulteta i Američke ambasade da spoje ono što je najbolje. Nama potrebno kao pomoć i kao vodič, a njima već praksa. So, Professor Dean, tell us how far are you from this level that Serbia is in now? When were you on this level of digitalization process, which philological faculty has now? How long before have you done it? We've been doing it for quite a while now, for about 5 years. Dakle, oni već 5 godina rade ovo što mi tek počinjemo. And so many of our resources for our students are online. I mnogi od izvora učenja i obaveštavanja njihovih studenta su već digitalizovani i online. That's right. We have many distant students, and so they can access those resources from home. Imaju mnogo studenta na daljinu, dakle online studenta koji mogu da pristupaju svim tim izvorima od svojih domova. Kristi, are you an distant student or? Yes. Dakle, upravo je Kristi koja je ovde sa nama, taj student na daljinu. And your experiences? Has been wonderful. I've been able to stay at home in Oregon and access materials from a library in Kansas. Dakle, ona je bila kod kuće u Oregonu i studirala je na daljinu, imala pristup biblioteci koja je bila u Kansasu. Yeah, which is a great resource for me, being in a different time zone, in a totally different geographical location. Being able to access those materials anytime is a great asset as a student. Dakle, bilo je potpuno drugoj vremenskoj zoni, ne samo i prostorno udaljena, nego neprestano uz mogućnost da online bude prisutna u biblioteci. You have finished your studies? Završila je? Yes. And then so I've graduated, but I've come back to take this course and to come here. Nastavlja sa ovim kursom i bit će ovde nekoliko dana. Professor Brisson, Boston University is a major American, dakle veliki Bostonski univerzitet i veliki američki univerzitet. What have you done in this process of online or distant studies and digital sources? I've worked in very large university libraries. Before Boston University, I was at Harvard University. Dakle, pre Bostonskog univerziteta bio je na Harvardu, u njihovoj biblioteci. And they have very large digital resources. So this, at Harvard, for example, the Digitization Center has a staff of several dozen. So it's a very large staff that builds out the digital resources. Dakle, na Harvardu je velika ekipa ljudi koji rade, nekoliko desetina ljudi koji rade na digitalnim resursima i izvorima informacije. And at Boston University, I'm continuing this work and building out our digital resources in all sorts of ways so that at this point now, we buy electronic books. So even the books now are all digital that we buy from the publishers. Profesor nastavlja sada svoj rad kako na Harvardu, tako i na Bostonskom univerzitetu i kaže da se sada organizuje posao i da se sada već kupuju direktno od izdavača elektronske knjige. Dakle, nema nekakvog posebnog posle procesa prerade, već su digitalne. Would you say, Professor Smith, is it more expensive or more difficult for organization? Dakle, da li je to više skup ili više komplikovan organizacioni proces? This whole
digitalization process? Well, it offers tremendous benefits for students like Christy, Da, nudi but velike at the dobrobit za same studente, time, it takes a lot of money to ali u do. isto vreme traži mnogo novca da se And then if sprovede. you're teaching online, that's harder because you don't have the immediate contact with your students. A predavanje na So it daljinu je becomes malo teže. harder to deal with. But one of the things we're doing, Christy's actually in a course, and we're bringing the students to Belgrade. Aha. A predavanje na daljinu je malo teže zato što nema direktno kontakta sa studentima, ali sad imaju ovaj poseban projekat dovođenja studenta u Beograd. To do what? They're working with the American Corners, Rade sa američkim, Sections. kako se to kaže, američki kutak. and they're doing some storytelling there and Pričaju working at the priče. Central Library here in I Belgrade rade u as well. centralnoj biblioteci ovde u Beogradu. And we're going to Novi Sad Idu i u on Novi Sad. next Monday Sledećeg to do ponedeljka. more storytelling and work with the American Corners there because we're really interested in them seeing children's librarianship here in Serbia. Aha, dakle radit će se i tamo u Novom Sadu, isto u američkom kutku i posebno ih zanima to bibliotekarstvo, odnosno učešće dece u bibliotekama, u radu biblioteka. So, Professor Dean, are you optimistic? You have seen your colleague, our Dean Vraneš from yes. Philological Faculty. She was here yesterday. Dekanka Vraneš sa Filološkog fakulteta juče bila ovde. Do you believe that we can make it? We have many other problems here, you know. I think you can make it. This is my third trip here, and several years ago I signed an agreement with the University of Belgrade to continue our sponsorship of the conference they have every year. And I see such improvement, and so everything is moving so fast. It is? Of course, the economic situation is a little bit of a constraint, but yes, the school is very interested in educating future librarians to know how to digitize. Dakle, profesor Kadin je apsolutni optimista da ćemo i mi uspjeti da napravimo taj proces digitalizacije kako treba. Kaže da je treći put ovde, da je videla veliki napredak i kako mi ovde možda ne primećujemo jer je ekonomija definitivno problem i ograničavajući faktor i kaže da veruje da ćemo uspjeti. Dakle, vrlo optimistično da uradimo sve što treba. It is your third time here? Third time here. You are Professor Brisson. First time. Prvi put, you, Christy, also first time. Professor Smith, first time. Your short impressions about Belgrade, people that you have met, kratki utisci, pošto njima prvi put. Everyone has been amazingly hospitable, very, very welcoming, Svi su and dakle- it's just a beautiful area. Kaže, lepi predeli i ljubazni ljudi. Belgrade is fantastic. It's a wonderful city. I love it. Grad. I'm going to come again and again. Yes. Došao bi ponovo, Professor Brisson. Professor Smith? Yes, everybody has been so welcoming. And but you're doing such quality work here. We were in the city library yesterday, and hearing about the programs that are going, particularly for children. There's really high quality services here, so we hope that we can contribute in some way. Of course you can, with your experience and your work, I believe you can. Profesor Smith dodaje da uz svu tu dobrodošlicu primetio je izuzetan rad, posebno sa decom u gradskoj biblioteci juče i kaže da se nada da će imati šta da doprinesu. Thank you very much for coming. It is Thank a very you. busy week for you here, but we hope to see you sometime Thank soon. you. Well, thank you for having Thank me. you. Maybe very at the opening of some, I don't know, new library or some center or whatever. That would be wonderful. Thank you very much. Thank for you. coming. Thank you. Thank you.